Hadu betahi man spread all over kapadon kata. Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary Jangka Sarkar Jilla Upa Alexander Laluhek Ulaong Jingpang African Swine Flu lanika ASF kampat sapriang palat habaro kawega Jilla kumta kadang Shngain ban bam ya ke Dohsniang. Habai keren berukinjat syai uba hek Ulaong ba nadu bat sedang ke Jingpang ASF nari lom garo ketenat kelasyem kia halor keni ban beta bala dedon bat lap ye jingri hakikat tu kat nishnong ki bapang ya keni ke African Swine Flu kidai ban khang mardono ya ke tu ke jaka bat onom sya ban wanra jingri nabar ne ban ra iki jingri shabar ke shnong. Temanta gadon kediat ibaja ibalong ibari minor African Swine Flu hangnya po pudusla kadung ke jaka dan don hidro lightly jaka bangong itu ki jakaru deban kardon no te da galyang jong veterinary department kilale immediately ya ki tu ki kini ki task force jong veterinary department bagi tu lightly jaka mungkin mah lightly jaka buat kali beta te gitu lada kardon no but ye gitu within 1 kilometer la ceiling tu jaka itu bro lightly jaka Timla menora ki fresh animals, timla menra ru nang tu nampak itu likely jaka sabar. Tingin pecho kamda lada kamdan kanu no ko bolong further spread, pada spread susu. Te ngi numla banong ban totally mentah. Nama kampan wan hadu tata ka jing ke ba ong ba gadon ka lalong no kum ka complete banong lo lasar kane ka swine flu hapo megalia ka jungi. Mangila ada test mencoba po Garo Hills dalam pengadidang batang si jaka hadir melada mengkontinu itu ke jaka dan kanu nuru ka spread lemba jong itu ka swine flu itu jaka Halor ka jingken no bahadu minta kumba sau photeli kisnyang kilayap na kani ka Jingpang uba hek Ulaong. namni sa totally antu kita di badan tang ni dari jaka tang iwei dan jaka badan highest rate tang sun pagawi jaka gadon arne line kan ma umdei sa totally te mo meneg la pha tu file jaka ada pha tu file ti gadi bi dan lightly jaka dum piong mo pi ti di sa iwei sun arne lai tangata be hapo totally hapo lightly jaka ti la de bon cc ke tu ki area Habakeli hatu ke Jilla ke Shngain ban bam Dohsniang Menteri Ulaong ba nga ga ongi ngi menta namar ba ngir haban so thu ya banle ka du ka kap tinggal nga menta ngam la mon dong ba don jisiai dengan don jisiai te hadu betahi man spread all over ka padon kata ma te hegi ki jaka ka mengilap ba la spread mencoba ka bong pi bane Garo Hill i kontin ka lakut no non spread su te menta kini lightly ki jaka ngala ongi ki men sis no ini lightly jaka